bahaya. Pemecah berapa? Anak bon wah. 3 poin. Amin. Ayo. Trando. 3 poin. 3 poin. Bang. Eh, 3 poin. Gimana kep? Alah waris lu memang. Komol 3 poin. Yang mana kan bawa orang? Obek lagi ha. Kep. Oke, 3 poin. Ye. Beda pesawat. 3 poin. Kebetulan kayak gimana? Video lagi. Awak video. Aduh, enggak baca sintik mah kan. Kek kok. Kek dong, coba aja. Kek. Lagi video. Lain penongol kan bagian. Dalam mana? Yalah, no saya. Pecah. 3 poin. Siraja. Mana? Pak no. Mana rekam ni? Tidak. Tengok nak rekam. Hah? Sudah habis.